Үміт саңа күнінен айқалды көрсөбіт ұтық таатта сіріттен. Бұлатығын ойынская атынан чөркөқтөғі хударыстыванна стүмәліттен. Конференция кыттығылақтарғар ұруй айқал әғірді болдың. Манна чөркөққа саман сайын сайбараңар ис уус астен этнографическай бастакы республикатағы бестибәл сүрәқтенер. Бүгін биһиги үлеләбіппет үхіс күнә. Онын бүгінгі үхіс күммет бияқа сағаланар, сақа уусыран айымнытын айымнылара ден, оңғықтар ден конференция сағалыр. Жа бұл конференцияға кыттыны ылар биһиги бары ытықтыр, таптыр кейбет Темир Уха, Оюхут, Борис Федорович Неустроев, Мандарус. Итенне Борис Федорович, уруй айқална бүйенергі болуқтын әғарда. Онна бұй мүмкінімнен әғардегі бет, бары әйген бұл республика лоқтоқтырым көрәтчілері сибілеген ән тылғын өскіністері кәтей манығай ороллар. Онан жа күнді көрәтчілер мантан бігі бір час ұстата бұл конференция кепсиянин көрдірі өкпіт, етінер өкпіт, етен еттон кейрі таққа жамыт әме атын суоллақ істәқ аяр жомытын қытта кепсет өкпіт. Онан білген аң бастан бұл конференция әйгетін сәгет өкқа. Ye kündü jamut serkebet beyini uridabut kurduk beyini yerder körüter hütta günler yıllar durdular bir tattavut sana kiyit sökte varanlar kız kurduk kergenen ağay çemelyen ağay Samı şüveyinen, samı keretinen, simenen ağay duraktır. Bilgin eder içatlar dağını. Bu büyük udduk için balatça saharan erer John Serge barıta toğtağını yülbükü, köpükü, tasımıkıt, toğtu hüddak, ütükennak, telahinler olanlar. Ehidi barı yürüdügüt, göttügüt, üssü yürü yokut, kötü yokut, kepsiz yakıt. Bilgin bilgi manna hüda jikti, urukut diyor, ulukanlık, boğululik terahini, terine bit. Onun bu bayaganta eski, eski, bastakı, ikkis, ühüs, töddüs diyen, itidik, bara turar, aksannak hüda jikti, jikti, dik olur but bayagantay uluğun kiyiniger, bayagan nehiriyeger, bilgin tilbit, bu ayılga beyte, tiyertte, bu manı hepte, hüda üçgeydik ki soğuyar gına, kören karayan, bu beyli neheliyek bitiger, muzey bitiger, uğrullan sıtar, bu bilgi kiyen tuttar. Saka jonun, saka serin, barıta kiyen tuttu da bol but, bu hüdda üçgey mallağı hedyen attı bu soruğur. Soruğur bollağına bu bilgi tuğuk sününen oruhuttar Kıstıra Mariya sükten bayağa o taraftargı sükten taksırıgar mallak ihite diyene attan icibit ihittere tuğus ihittere ehgi bu miyitten teysi durur o kırağıt iti büyüs bütün karayan ağalbıt bu edergeli mataçak diyekin emi tabullu bat mallak ehitere diye emi kaytları tabullu bat onun atın buka diyen ehiyekemiye kıra bu kolubur
болдun diye mi soruyan bu tümsüyümüz bütüyte kim toq den, at den, söbüy den, ata kim den buluq dağay den ya mana tuos itigitin iyelere, ağalara barımanna muhunnugut. Onun atın bağır bu tümsüygen itten çöpçulaya bu diyemet. Bebet tağını tertiyek bitetli mökküyebit, bu manları eylaktık olur bud. Otun mökküstak bitinde bağır tüyü barıta turar. Onu ne diyebet, hem bir mökküyebit. Evet diye. Onun bu tümsüyü bütüyte de tuğukten atık bütün bu yararın diyen mini hegitten gördü höbün. İtine dörtügüt tuğ. Cebet. Kim tuğukten attırın yonu çoğuka çöpçulamıramıd. Tarkayak bud. Atın çöpçülük bitine anı vardı katatan bir yakbet. Kimde kürebetin diyen. Yediydik hep diye. Onunca hütte oğlukan beyimi sana diyer sakayırın bütün üddüger. Bu tümsü bolar. Onunca barı tişkirin oskutun, on nevi öykütün sınağıtın barı hütülan olur oğut. Ona oğlum tıbağıtından tuttuğutundan varağıt. Ye tavarıslar. Men bilete telefonu ataksı bu ki tavarıslar deyip olam diye. Ye manlık diyen. Bir de tuğka muzey bitiger. De men tuğaktan kaliniskayder diyen bebe südde gıdık tür jomu törtiyemmet. Ampadırıttan köcühün de ol bu atır bıt mata çakpıtın da diye kahıp çetidir attan ki köddür diye mi köcühün tibüppüt. Ol tibüppütün muzey kendiler cılan ciğerleriger ittiler. Ciğerleriger ittiler. O durar kıcağız Hüs vonca hıllağı tiyi. Hüs vonca hıllağı tiyi. Getini kördürdüler. Kan bu ihiti kördüm dağını da. Bir datılı bakka, bir datılı epekke meni bu tergahitten taksam battım. Münü devletim bu Sakayır'ın samay kergener Hakayır'ın kergeler ulu epet durar diyen. Ya onunla müttöret bir datılı hangar batağım burayda oğudduk meni tuğka taksıbıdım. Diyeti. Ya anı bollağını hekekeleyenler görün bilgin. Bu attıgıtıgar o kinini gitte kekkeleğe durar hep diye. Hüdda ciddi sabır sana tigi ihiti körögütüger köcühebin. Onu kırata hınyam yapı da hınyala kemiger bayım anne kelen körüyorum. Bu bayrağa istenenlere o Parasküve Fiturovna haltasından hüdda kışıgöydük ülelenler. Bu Teremil buğulu ağayak mülütenine tihek sikterin uddular. Yolnuk tuğ boğunan, mökkör boğunan, bağa boğunan kendiler bu atı bıt ihip biten ya bu oktudur. Yolun bu iki kıcağıstak eder. Ne kıcağıstak? Bakın istenler. Ya kündüz onları öyden körün arıyça ürdük. Arıyça ürdük. Onu buluktak eder ki onlar bu kırıydağının vakı çığır. Hem bir onu kurduk, kine uvalar, ol hence ol ederin, arıyça ayak hantımadır, ürdükümü pul bir vuruy bu siyahı bolmadak. Hep, kemeyger, yonan horyan, bu bir an şaltı onça hılınan. O tengne yaktıra,
Jonnu lokanı bolğundağın urman ite ayılga hokuna. Jonun bu var çıkanına bu ite ehli tigahcıvket. Öp. Ya onu bola bir doydulak sonlar. Bir doydular bar saka sirin bay onuga onu barın bigi bilinebit onu bigi onun kiyen tuttabıt. Saka herin samay ulu ihite bigi bayağı bar diyemmet. Muzeyde ki yakbedin ne ama sana takpıtın sottan köksübütün etinden oğustan kirebit. Na oğustan kirebit. Toğdi dakika bebit tağını dolguyabıt. Bu ıtık ihiti bir körülbütütten onu kappağın ahan beytin arayan körülbütütten. Jonluk. Ya bir körüces manlık bolla. Manlık elerimin beyim muzey büt samayı muğur kotunuttan Galina yine kentiyevnen Yusreva diyen beygi kiyip beditten ya köcces püpü buğdun eddetten bir määre gire boğa beyni hecce kıt bulver beyi bay bütün karaya kız suğa diyen ola bir bafin diyen min onu isper bunu taspan moğuttebin taspan moğuttebin onu isper bollağını Galina'nın kentiyemlerini olursa muğuru kaykatım. Muğuru kaykatım. Doğru muzey ne yapayım hiç indi karabıllağım olan törüt muzeyin tuğunun töven geçiye huakata diyen. İti hani bugün. İti min benim doğurba tavarıstır boğulan etebin. Yeti onun doğuttur. Hütta ulakan bapışkanan keriyete beyi ulatsan kellemit bu ıtık ihip bitin. Yonlu karıstınar boğulanı bilgin dağını 100 çıka hılınan 200 çıka hılınan sen bir turuğa. Manlı karıstınar boğulanı. Yeti hitinlik. Ona kıra Suriyala. Cebiligin manlık. Beygi miniti kırgıtların barı bu ihikke oktanlar beylerin ciyelerin vatların dökörün metaktar bağılak. Oğulların ruların da huy bataktar bağılak. İnneginen barı doğru manlı billibetiler min manlı kayan dağını kelerin diye bitim. Beğen bağımından. Onun bir tövbevi bağ bolanı atakpıt nazıda vakti bitter. Onun bu Prasköy Fiturunu beyte var. Yok. Ce hitinlik bu tiktiler müntoktan ha sınavın Karabastık'tan bu Ostolu düet taharan John Körürüger ikkenlerin kekkelehinleri tururu kayın diyen eddetten min takalapa onu kıhri bulasrak etiyle dağpen. Kıhri onu hep yapın tökeyeka. Töhe dağın kündüzünün bopu dinleyer. Tuğuk diyen sanar bopun olak hep yapın. Hedi gittik. Ona beybi dikkat ediyor. Beyazı var. O günün varan oğunlar hem bir hağa ırkam hılak battan bu iyice geldiler. Onun da oturum diye. Barı bu iyi bit beyte şir iyetin körbütünen ehegini barıgıtın iş sürahbetten eğerdeli bin köngülden. Onunca bu ihit bar bollağına ya bile terkerli elinin mavziliyetini tekaya o hani bu men. Onu sangaran etekerli çumputuk tuttan be saka omuk beyvit bir südü baybıt. Südü baybıt. Bu manı bollağına debdirge bu debdirge artık bu baydara ruhutlar kıştırgaranan tikter bit ehittere bu bihin niviter bilin bütün beyetinen ehin niviter bilin göster. Yonun anan minen min hamı yürübütüm diyen horok yıllarından oğulların icce
Anan bu ihiti köreden attan bayağa ayandan tiyen anan minen körüller. Yamana hanan yaptı bu kaytakta kudu sügürüyünü. Manlık bu hüdacikti. Ol jonlarımın Karabastakıttan ton koyan kösöbün. Todidaka bu töhedağını Irak doyduttan anam minen bir tuvosi hiti köreden attan bulur ayandan jon bilgir sakaconu kelellereden ki soğur yığıtı. Doğru. Sakaconu kulturalara kaçtakta kurduk saydı bütün barı beyagat, istegat, bilegat. Sakaconu kulturalara üddeti. Össü diyor. Bu ulu ihpiti köreden attan ben korattan kolur bayağı ihit körede var yok mu bunu şu korak kolurum. Beyem hana atak buna. Yon nuk etti. Onun itinlik jonlar bu bilgin yöskertinler eder kültüralak fajonlar men ondan naha verebin. Ahırı verebin. Yon kültürete diyen doktor budan üddete bu bilgi öbürgeler bir tane biyicikti var. O ruhutlar bir tulayak yiyip bitter. Kıradaklarına, eddağına, kıradağına. Onunla doğuktağını, sakacını soğur, istenegin, iyiden tahar bittar. Doktor, örkemge. Kini bu ruhutlarga olur but, onunla kara ölürdü, onu olurun barakta bit. Bütürdü, istenenlere. Örüyüne dine hatta. Cebi komu yok eyin. Bilir bit. İti ere. Kini atın itini hile bile bit. Onunla bu atın araspaniyatın komu yok eyin. Hin arahanayda köcü atı bit. Onunla bilbeti bit. Bayarıp oğunyor. Atı bit uçurtal ki öydü hatamında nahatan beyte bu teorinin yine arkığın barda kaham varan. Bu istenen küs kini atın erebilir. Onun atın huk. Hepti. De bu kimden attağı, kimden ağalağı ol komuyor en. Minekkerete hatamında nahatamını beytin kıtta kössün turan. Iytalan kuramıran köyen bul batı bıt. Sonunu kılınlar bu diye bit. Hepti. Ol bulanı tulayak bulan kinyaka araspaniyatın iki katına atın ulukanı kimdi kimyaka dağını biren kallabada bıylak. Onu beyte üyelek sahın tukarı bu oruhutlarga istenleginden olurun. Ortulu dütten beyte barakta bu devit. Hiti gittik hepti. Oluk garakan. O günümün kaçtakta kurduk bu ülelebitin ehli de körür söv yokkut, kör yokkut, henyola kemiger. Anı bollağına bir manlık tigi. O günümün bilgin. Arıça kıra kemeydak onu bağlanay kurduk. Yol buhak, buhilak, Yaroslavski muzeyiger bilgin bar. Yaroslavski muzeyiger bar. O günümün kıra. Bu ulukanlara. Evet. Anı bollağına bir bollağına iti tövbemin manı kıratık ehi kıratık dağını kıratık ünteğin yarımdı. Evet. De günümün min düşsaka kıran ahar buttağım. Edde oğu hacamın. O günümün kelin doğru düşsağımın körböppün. Kıra kemeyle bu ihiyer kiler kemeydak ödetügüt bu olata oğulak hepti keskillak hiti hepti ol kıra hacan oskula yerine hacan düfsünge tiyen kırana harbi bunu dübün o günü bana biliyin kanlı varın min oğulak bilbeppin kıyan doktor kıyam yok. Hame kıralara kemeyle. Emi
bu tigide doğuk var o yüte bir şey barata yüdesi bir ili ülete. Bir ili, bir duha, bir tebe ülete. Hiç gittik hepti. Onun de bir haka yeriler ulukannak istenenlerce olarak da buttur ebit. Yani bu zamanlık kırıtı şimdi bir kefsiyetinden hem kayan havullu var. Onu bırakstığından hepti. Manlık bolla. Bu iyiydi. Tuğka muzeyge iyice duradak bitti. Tuğtan köcüğün. Ben bulanı bu öteki iyiydi. Hövlemin taptamın onu anı otu varsın ılbıtların kendine onu bilbekke bu mallar bu istere maddeyibin imeriye olur oğun. Hepti. Muzey bitiger. Ol takını kendi ver. Ben ya barağını hoqtu diyen hağını ettim. Ergille kattım. Muzeye mebedi şeye beytinen kelen miyi ketehen duraktır evet. Hepti. Çok kuydan görün. Bu beyte epiyette kelen bu keten durur. Mikahan duran barar bun. Yetinlik ki uvastağına, ki ıllattağına, çabağır benim donluk buldum. Doğuktuna ispitten ıllaran. Değil kas bidi savıgar diye baratın. Tupakta köröt olur obun. Mosta olur ne köröbün. Jonton manlık kırı emiye tuğuk bolla. Balaşlar körömeramın. Benim tikpik giydiyen tuğuşup olarık arasa kuğulumudum rahatta. O günümün benim kaya tuğuşup olduk bunu. Karatığını keteceğim ben. Enyeğinin kaçtaktığını bağırdak bana sen bir tiger kıyam. Bu kalbit jonton dedi bayağı ondan taksa kırgıtları munyamara mıçeti urahabı da tiktibit. Zakattık uluyla öpütün hebar Allah'ın bilağıt bu paraski bir füturunu beyete itini miyitten onti ulodduk hepsiyen söp. O günü bana manlık. Ya biyecekti bu Allah. Kırgıtlarım turan beriyeğe kemin beyem bu Ajas Çuvas doğulbat tavarız var. Bu indiver bilgin olur. Şuydu bilağıt. Kini kırgıtlar elgar. Tuğuktam sirağa heret takın. Atın kırgıttakım sirağa bunысы. Onu anlattı. Ki gülüyor kuduk. Ya onu heret takına beriyeğe doğur. Ya onu kırgıtlar bağlı den. Bir edete korustü büt. Edete kosten teknevni beyete jahayan bu iyiti kopyalan tiktiler. Hep. Hüddak şöyle tigi. Hüddak bastın tigi. Ana mine ol iyiti körediğine attan bu hatı bu bayrakattan tanıdı iki tühünen bir bollardı. Hepti. Göre hatan. Çetiydi. Yok. Mantan boptular. Ayakım boru olsa bütünü havar bu olun büttüm. Büttü çağata. Hangi bir hağalanır takını. Ya. Tekrar takınca niye kayın
Күндік күрәшілербет конференцияны кытта сәргестіхе бар қоско бұ историческай қартысқа фонугар бігі бұғай фир бұтын салғы бұт. Бұтығынчы 993 сылла қабылатын ойыныз көтірі біте 100 сылығар таттаға улахан үрін тұнақ ұғы ғылы бұта. Онына ұрақтағы, ұрастығы ұрақтағыта президения Борис Николаевич Ельцин бәйтінен келен ұлжытта бұта, оғайда бұта, бігі кымыз бұтын амсай бұта. Жа бұ көріғыд бар жан үйрүйте, көтүйте үрін тұнақ ұғы самай оқтон жора түгене, очытауғы татты сылаячыты Георгий Артемьев, bu Boris Yeltsin haçüdü köre iste üyere olur miçerdi. Ha bu ketebil mana bul böğütü. Etiyenetten bu bihigi barami taptır tıktır kibit sakabı sirin bastakı prezidena Mikhail Yefimovich Nikolaev onna barjon teatr artistara taatta jona sergete. Ondan ja birigin bihigi konferansiya bitin salgıbıt. Onna biheka kıttığını ılar Lidiya Igorovna Bakatriova, bahasta Lidiya Igorovna manna kir, ketehen turar. Haca onna Boris Fedorovich Neustroyev kanitten bihege me ayar kuttaq, jomutun qayandağını kördürüq təxbit, bilhenerek təxbit diyen turamıd Lidiya Igorovna tığınçı 996 sılttan kılı siyeli litigar tutu oğuttan elbək kihini oğunu uhuyan kelle. Onna bu kini narot mastara, bəğəyə naha çügəyna qaradalla. Bugün biheka kini Dar us bile köğülehinin tigilli bit bayağı var. Moğol urha taspıt vuhun kördürüyağa kinder manna kıttıbıttara 15 kişi köğütün. Etiyenne bu is us asken bestibelga anan tigilli bit. Bılırgı tuastan sandalını kördürüyağa. De, Lidiya Igorovna. Min tümsüver 15 kişiler. Olar da kömelen bu ambastıkı tigini mandar barış körde hüydünen kini ületer kömelehe müttik tibit. Bu sandalı tospalanı bu tosput orduguttan tigilleyip olamanna salqağınaq tigine aja sığlaydı üçüge tohunan tigilleyektağı bit. Ona bu tosastolu tigerge sakallar mındırdarın bir köremit naha söktübit. Ol kurdu bu ostol Sireye üst kostostan kileydenen katız kabağa kileyinin orgutullan, oňullan öge battanan kileydemite onna keni komullar gına bu sığapaçka kurduk siyeline katan buya katan oňoran suulan hellebet onna suulan ildihaljalar orja kıra tabıgastak bolar. Ol ataga sirge öre urbattar bu kırakay ataktak bu atak bola töhe barar ustam barangın vurduk kalanan suulan mihegan. Onun naha mındır üçe bayasto Ostolu oňorallar evet ana rastara çençistere mantar göster hakalar naha ullular da o sirke borgo uran tellän habıtnan barbattar. Ebitten bihi söktübet onu öbügeler bit mantırdarın bihi beyebit diger ılınan anıgı lokka bardır teňnän mannyk oňostorluk bolar bek bulu etegen bihi üyerim. Onu tohtibi. Ona hoqbala kepsirim. Bu ostolu tahanan bu ostolu mandı kürdü elbaq taspanı min bir istenyenin tiger keni beyte lider erdetten talanna goyu kina marfara manavna ona körbükü pulu yona balağıngar toz tünnügü tigen turararın. Össe tigek takbir biheka 12 hakas kiren turar. Ona to ülebitin bırakpapı targıya ahildenleri beybit kemebitnen tigek bit. Bu taspat uyuk istiyaka bu Moğol urahabut naha jereken elbek himanna kıttıbuta oluq min biligin töbeber barınan 500'ten taqsa istenyen oluq barılustan kuarattan kıttıbuttara bu urahabut kıcık tağını Boris Fedorovich Neustroyev mandar ustüyordan çasıllağı bağa sanata bar jon kiyünen oluqqa kirbite. İki tığınca sürbe Allah kategi? Allah'a balağın egen 16 günüger bolbuta. Onu atkrediteter bara jöpüt. Naha üçüge kere köstüyle kılba mağan uraha onu turar. Onu bu kabar hılcan köre güter ister gider bağırar. Bu is oğura bu samay borustoya is oğura bara he onu köre kütünsep. Naha üçüge kihi karağa taptığı görür kaltarıyer üleleri bağlılar. Ajas bağallaq. Ona ulakan satabıllar jonlar üleleri onu elbaq. Baran körüyor kötünlerdi. Tuos kistelengin sekette qıtağaydı bu mannölelengin? Tuos kistelengin billi bit bu taspanı tikti bit o zaman bir gayını baka tiktelik bit. Toğa detekka marfara manam tikbite
биринен илибит атакпы барын куттанабыт тоодетака хүрдэ характак материал аны тоттун да кини литер арбакты тиктакны бидде үчүгө истакы онтон келе бара хаден тигергенага туоснаха түргенlik сөрөстен калыр токурен калыр бейт оннук материал олин ажас чакчы олорон бүтерияктакпен дебик кери туттагына истенер үлете эбит Сөп яха билген накара биреме бар ген көрдөрөлөр ононжа бу бестибер туунан кепсе төчүй бестибер аган элери бүгүн 100 күнмүт үчүгө демме мана хайкатым терехне киең далаһыннак багайы Түркия музейин түйелбетер болла онун кайыскаларынан тостуунан багалак элбек onu barter kayan bihir jibatı bu ületiger in kıttır bola kaldı bu dünyadan master class'tan baktem mattım. O zaman biri üçüge var oğulları sıyırdılar bu kadar tıgar master class'tar boldun tuğ bolun barter oğullar kıtta tenge hılcılar. Ona tiyemete Allah'a masterler bu. Bihigi beyebit kultura bit törüpbit tuğtara süterligine oğulları eder canları söyledik sığırıqayan. Конечно, Allah'a kidbedek bolbatak bilin kihi barda kılına serinden jarıktanar. Tuğu hanabıtın barıtın oğurur. Onu kihi karağına köre astınır üleleri ballar. Onu ıtçatları oğulları sığırıqına küşke. Сәпчелидек оравнаға бегеме таптыр кибитигер чөркө олохтоогор нуруота мастарыгар жону оголору ыччаты уя хылжар кибитигер улаханны мактанабыт ононтон ай тут үлелле камса алгыста артыгын арылдан истен бең жоңор жекергеңер чугасай мактаргар бары түөнү багарабыт күндүк рашлар бит онтон биги биме букурдук бу косо келеммит таптыр айыр жомутун кытта көрсөкбүт кепсетиякбит биригин кемпиресер өтөгөр төнүк кайын. Доғыттар қыратық сыға алғастақ сыбыт конференцияға оторытын өкпіт онтон білеген бейге қоспыт бір өттігір әргие баттаттағыны өсі бір седеқ үлеләқ чинчиер кihini кытта билсебит кепсетебит абахалай таграф үтө күнүнен айхаллыбыт ононтон бу үрүн тунак ыктар келбиттеринен агардалибит мактап болуктун биги бага бу Василий таграфтын кепсеппит кини боллагана көзчүттерге туй хитеңрочуларга экспертиябите бәте седех эме иделе кини боллагана туйу сака сиригер үйретер научныйдык үйретер ки оны таркатар ки чинчиер ки же бүгүн кини бияка начу эме кепсенняк сергех кепсенняк той туунан же баалса туутутан турабыты бастан беяган кепсен баран кылгастык же бу мантан там кылгастык бем туунан такматта мен хакайрын тойын чинчияси иримен материал өтүнү вертебин бу кайда материал бияка кайда жыбыта кайда чисто материал то археологические нәтижелерден тыңлыганлык дәртан бар именно материал кайда бияка кайда бар бутын халавара бияка менден кайда хакайрыгар сыласай культура деп тагылна. Алата боллана 4-5 тан чалыннара, бейбиевтиннара, чалат хетте тан чалыннара уже бу маннолора жонна тойган жартына кирен бар бутта. Тон более-менее примитивный хос болду. Оттан каленте уякта культура деп бар. Ке тан чалыннара тер холора маннолор бу жоннар. Этлерим боллана уже туун той ола киска бахаланнар олак тон кайс чарас тохта той тох буланалар. Тоңорлар кинлер. Антон боллан эти кулната культура кене переходной болар, но уже чарас той иттен болла уже халган кирен барар. Антон уже халган тун холтан этен уже обычный той болан кирен барар. Антон уже то хатти суяга нутун шагаллар уже почти кахтан кирен битек боллан эте хорка килбитнан керамисти нам азарова ден хорка кире революционер эндертен хаҗыда билләр. Антон болла манда та тахню шагалларгар, во хакайгар болати покорение Сибири ден Покорение Сибири ден утулаган ким үләте бар. Анна валлана торлардан бу манна Байкалта укин манна келләргә Байкалтан бу туак басына бу эркен валлана хакаларга той халан хал бу тәртен хаҗаллар. Аны валлана бу әгә бу дайдуга черкахтар устынан таттар бу манна тойы бу манна шу фестивальгә значимый демотен холталас Толталак то катыртыңа килдербек на шуе. Сол тор буттара на шуе. Толда кава хакка усан уру дириңис хана то холда материал буллады. Аны
Аны туран жетті манна кәсә бәһәт итү оқтуынан кәсә бит. Бәбәр манна кәләмен элбахаңаны бил хаҗабын. Бу манна бу чаркактан үзәдрәгә бу ол шу ир бар бу. Бу валлана тугынан кадактан тоқтан ден. Жена такын мана хаан кадым. Манна икки тутактагы ир барын бу олык хедак аңа тияк бумарабын. Мана бихи валлана кайыда. Ихтиңнән ора бута бустапкан ора бута уштан музейдәптән карат били бар идән ора хатыйт. Навадиялларга билен пока ки бәпе тойда каты били. Хакайргар жон хоро жоннар билет хакайрга той вакыт денетле. Той аңа вакыт ден топой бар. Барта тосын оннак мандак бол. Алим валлана бу хакайр жонаме билектак. Ну фестивальга той осенен килбиттен бие той тарташлар, тойна жертачлар республика тамгар осенен алыс хая белән. Вера хаҗабыт. Онда кәләме бәбетгә биттән бир хаңа нария дора токырда бу ите бүген хаңа жатудан кадым. Мана характан кадым бу. Аны там туакка туттыларын бу сырада бу дигән бу хаңа кадым бите. Туакка туттылар билбәппен. Но туактар археологлар инчәшләр шуды биләләре була дим. Материал этнә кадда хатта конечно дан хиппет токабы. Көрәсе бу туйгара барам терибик ботактар. Или мана тумсу таварду или че Жау сенен уникальный еді. Мата хой, күнтен күн айы биттен бири бәм хаңанар яжанып. Аны валла той материалы туттан каддақмына қолуыра кені валланы ититен ең ажақай олыс тутар әпті. Оны валланы, оны урукко жондар бұл қаддарын периодическта билбиттер, оны бұл өтүйік оңыр бұттар. Бұл еме бұл хаңа тутан каддым, оны өтүйік барын. Валланы били итига туддақат били ититен өр тутар бұл тойым. Оны ол кемге били өтүйік түйдігі. Оны материал бұғырна каддақа бұл қолын үрдәм пулотнай кім мұттар бұл жонларын. Қалын кім. Пулотнай де обычно пориста жин. Жин кім мұттар. Жауны улақан уаққаты бұттар болықтар. Оны олланы археологтар денеме әлбақ бапыруға беремін. Урут қаддақ. Жин тойы ылаға жуыттары денмен. Аны оғайын уақытын, оғайын көстеліға дейін манна. Но қайдар ұрыты бұттар. Аны біле, кәліңе біле, өйді біліне бейіне біле көмілі өкінде тұран бұғар бұттарыңын ден етіңіне мен наға қайбапын, тойы қамын физика химическа анализтерін орты, оны фаза переғоттарыңын ден балдары. Оны определенный температураға, определенный минералдар үйнелер. Аны бұл жандарын жақайдар әче біленлер оңыралдар өйді. Улахан мақтал кепсәңгер чақчыдағыны бүгін манна кәләңгін бұл иіс уыз ас фестиваліге олық көрбөтөккін көрбік күнін ағарда дейбіт. Өссадағаны саңаны ария тұр, онытын үләң түміктәқ болын дейққа. Жә күнді көрәшті біт жә бірігін бейге конференция өлетігер аянны бұт. Таким образом, я изготовила две куклы, девочку и мальчика. В национальной долганской одежде сшила пальто и шапку из сукна, орнаментовка украшена из бисера, обувь из камуса оленя. Шапка мальчика сшита из черного сукна, меха писар, передняя широкая полоса расшита орнаментами эрень, ордай. Полоска на середине шапки имитирует пробор на голове, символизирует дорогу домой. По бокам капора расположены два орнамента. Первый в виде цветного круга означает основание рогов или глаза. Второй в виде ушной раковины. Затылочная часть вышита орнаментом угор, четырехвильчатая розетка. Перед обрамлен мехом песца. На пальто я изобразил 3 мира, крупный зигзагообразный орнамент ордай, расширенный и ребристый орнамент в виде елочки, тангалай небо. Нижняя часть пальто расшита мехом песца, на ремне использован орнамент в виде ромбика или мхарага и круглый орнамент в виде солнца. Варежки расшиты мехом пыжика. Торбоза из камуса оленя, вокруг беля обшит мехом норки и окантован кожей. Веревки на нем из ровдуга и имеется орнамент тангалай. Шапка девочки
орнаментована бисером и оторочена мехом песца. Полосы соединяются между собой орнаментом в виде прямых линий, означающие следы оленя и сани. Передняя часть расшита также дугообразным орнаментом тумус в виде одинаковых полукружий, соединенных между собой, означающие 9 священных мысов. На затылке также имеется орнамент в виде треугольника, который служит в виде оберега. По бокам шит орнамент хас атага, гусиная лапка, означающая хранительница очага. Пальто приталина, сшитое из красного бархата, пришивная кайма и чи, состоит из орнаментов тумус, ардай и прямых полос. На ремне имеется орнамент тангалай и посередине кругообразный орнамент в виде солнца. Варежки расшиты орнаментом тангалай, тумус и полосообразие, прямые линии. Торбоза из тумуса оленя вокруг беля обшит мехом норки и окантован кожей. Веревки из рогду и расшит орнаментом тангалай. Вывод: кукла в долганской одежде, национальной одежде, является особым видом творчества. Это не только культурное наследие, музейный экспонат или сувенир. Это народная игрушка, элемент эстетического воспитательного процесса, символ продолжения рода. Через долганские куклы повысится интерес к народной культуре, расширится представление о долганской национальной одежде. Моей главной задачей работы является привитие детям любви к долганской культуре, научить их ценить народные традиции, восхищаться своей родиной, своим северным краем. Таким образом, этнокультурное воспитание посредством народной национальной куклы – это целенаправленное взаимодействие поколений, в результате которого у подрастающего поколения формируется Күндік рашылы бір бейгесі бір бастың сәргәк кейіне кітті кәпсеті бітін сағалы бұд күрдік мен атты бар баяға олықтауға Российская Федерация опсай үйрәқтәйінен бачоттақ үләхетті литературны критик бір өктүү саңаллақ, чағылқайтыллақ, өстәқ, онна мандар уыз кенігелерін сақалыттан ұчалыға тыл бастыр улахан жоғын үләға ұлсақыл жар кейі Ольга Николаевна Макарова өте күніне. Сәп Ольга Николаевна хачуды білген бәті кәпсияға кені боллағына бұл конференцияға мандарға сығыннақ лекциялақ, докладтақ. Етене бұл тахарбыт кенегелерін манна қалып чақчыдағаны мандар уыз тылы нөхін кене ұстар уыны сомағылыр уысыран тыллағын бары білебет. Оның ұчалыға тыл бастырден ағары ұстық болуқтақ. Араға ұлбытча кеге ұлыммат жолата. Онан жа Ольга Николаевна нахачуй бәң білемнәбі тылғыттын өскөттен кәпсия, онытын мандар уызға білен тұрар әлбәқаналақ болуқтақ. Әлбәқсаналақпын. Өте күніне мен Борис Федорович Неустроев тоғынан сүрдәқ онны көні әлбәқті кәпсеқпін сөп. Мен кенелін бір дәребінеға олапытым, кенелін бір әдір састаға тәбіті онына опсайнан бұл сақа сарының ұранқай чулутын, ұлы гуманихы, бұл просветитель білігі, Тус бәйбінен білербінен, кенелен үгістік алтыс бұппынан, кенеяқа ұтарға болан әлбәк семинардарға духовный конференцияларға сылжоппынан кен тұттабын. Оны ол мен олығым бір далбара ден сыналыбын. Борис Федорович тоғынан бұл ехетінлерер сұрыяр компанияларға, қағыттарға сүрдәк кеңнік әлбәқтік кәпсенне, кенені сындалы батаяннақ аян нет табығытыннан, чинчиятчы просветитель табығытыннан, уыз табығытынан, ұчаты да такаятчы бұғытынан сүрдәк әлбәқтік кәпсәтілер сүрдәк кеңнік сырдаттылар. Ол онны мен бір саха болан тұрамын. Бұл саха духовныға сайдытығар. Улақан қылаттарын келдер бет бары ехетінлер бәчәт, онна телевидениялы әттері дірің мақталлақпын.
Ол әрәрімен бір әме саға балантырамын кірасан алақпын. Борис Федорович ойутыла, оны айытыла ден кенегеті тағыстығын ұтата. Етер өретер кығалар екардаларғар бұл кенегені олық сыттанағы танағы кыбына сылжан өретек бол бұттыра. Ол гынан барын ол кенегеға аналлақ конференциялар қомай оқиын мен татта ұлығығар әрі бол бұтын білебін, онтан кәлін ол тұғынан ұлақан соқ, онына bir kurduk kene bölü naha ulakan bölüyökten körübün. Kolabra Kitaylar Konfutsiyların Greciyalar Aristotellerin kayda kurduk arsarga atırdalar yottan behige ortabutugar olurare ulukannak bölüyök oyuhut. Ол кенегеті тағыста мен үйрем бөтігер сиресексегінен оны көяры ұлағатынынан ден кенеге. Хети ойулар тоқтарығар, үз қоғамнарығар. Әлбәқ жоннар өлелі хейқтірі, ары еқтіра, онына кенеғасқы көлөнелерге үтегінен ұруқтыра ден итеғалі әрәлі әқпін. Онтан тұс беймелебін кірсетекпіні бұл анмаңнай мен мандар ұз Искүс ойута жарғата ден кенегетін тыл бастабыдым. Бұл кенеген тыл бастыр бар болағына Валерий Николаевич бұхатшы ороллақ. Кені мен осколаға ұруқты ғырттақына кәлін кайын тыл бастан маққа барарығынна, онан жаба халыста тыл баста дебетін. Оттан ұчыталар хүрдәқ қарсақық болабыт бадақтақ. Үңіктен кәбіспедім. Оттан олғының бұны сүрдәқтік саллы бұтым әрі. Оныттан Борис Федоровичка бәтелбәқті сүрбітім көппітім, бәтелбәқті алтыспытым түмігер бұ манна ес күз ойутын жарғатын тоғынан тылбағым табылы бұта, оны кенегенен тақсы бұта. Манна самай устуга сик растарын тыл бастырете. Чарас тиринне инненен кайдак аңырды кая аннан баран, оны таба кылынан тугунан ситиннен дукатылы сабынан оюлан тахарыны тыл бастахан сүрдө устагат. Технологията устугете. Оны маннык сүрдәғы чугай кені лирической отступлениялардағаты сақа жақтарын улу қорсын бұғытығар. Бұл мұстақ қардақ дойды бұтығар улу тымныны, тамаран тымныны, оны саралған көяғы уяр атаңағы сабы аян олар бұл жақталарға сүгірі ертіліңін. Олық бәйеті стихотворение в прозете. Оны тылбастыр бар бәл мәктетігер уярғанылар етім. Икі сұлақан үлән болана сақатуға ден кенегеті. Қома жоғы хен ол кенеген бұл білігін суық антық оғылырға олар сұвыдым бәйбір тәннен кәлбәті анан көрдірі көм суық. Онтан өте сақатуғығар болағына самы юстыға тылбастырға туғы қайдақ қарайы оны былыққа әңін сүрән оны бадараңы сытыран туғы таңастағын технологиятын тылбастағын сүрді ұстығыты. Оны хамай туға ден тоска маннык тиснёнай сақалы ойыны түхерерге ол көңдөйттемірге тоғығыны әмті оқсон келлерін оңыру әмін аға ұстығыты. Оныттың Борис Федорович бәйтін көметінен тылбастабыдым. Оныттан самай олақан өлем бұл моғол ұрғаны тылбастабыдым. Моғол ұрағаны тылбастыр кәмерепті Борис Федоровичтің ұрқыттан кенеге тылбағығыр өлері кәмер әлбәқтір сылжар боламын. Оның әме технологияты көйтір бұта дене тектәқпін. Оны бұл манна кене онына сылжан қайдақ ойуларын, анарын, аттаран, ес қоғанларын өйден бар бұтын тоғынан сұр ойуларын әңін жың чақчы олыс өнтірерген тылбастабыдым. Өлелерге сүддәғын тіргеней, сүддәқ сылалақ дені текінада. Ол гынан баран кехіні есеттен қайдағыра көйіға кынаттыр үлелер әтеден мен сыналыбын. Борис Федорович мен білебінің он сәтті кенегелек. Онтон самай улахан бөлүйікті кенегелерінің мен ойы ұтыла, айытыла ден. Онна барғасанам ұтық сөбәм.
Оны те сиресексегенен кояр улар улагатыннан денкенегелерин агабын. Этикенегелер кеңни göretиллектерин, чинчиеллектерин, оны научный тахымнактык бечеттенен кең массага популярный научный тылынан тиектерин багарабын. Ольга Николаевна, өссі бири табын дайын баяғы лоқтуға болан тұраңын бұл моғол ұраханы араға әлбәк кейсен әрәрі болу, қолыбыра кенені бейге кетігінші хүрбе Аллаға бар жөн күйінен олық тұрын ұтынан келдер беппет. 5 сыллақ үлі түміге болуға де, оны Борис Федорович бәйті түрден чағыллағы бағаны ата, оны бұл моғол ұраға кені Борис Федорович мандаруз бәйтін бағатынан сүректерін қол бұр әдер жон кәләнлер алғыз ұлан баран хирдері, ұты хирдері болуын. Отчоғыны бұл республика бітігер арақсы соқ болу өтеден. Олық чақчы сақа үгәһин сиерин томын бартын ағықтыра ден. Ол білген халқанар да білген моғол ұраға білеті қайттағы қаған ағылдыға ден. Онынтын біле тағығар бүріхіннәға болар ден. Онынтын көрбіт кейі барыта білген оны бағарар бат да. Жанна Григорьевна кратык көннәр көңелләң Борис Федорович магыл урага аяна көне 13 састагыттан сагламмыда 13 састагыр саты тандага баран олонны кини капакчы желин оютун олан уройдан жа олонтон ала кини саха оютугар өлүйен бу артыкка арыктага аяна сагламмыда. Онтон моғол ураханы буллагына Борис Федорович республика тутуллар гына оны картан сиртен сиктен костан жыл конук тугуттан карыгыяр жайытыттан карыгыяр гына каппактак гына оңор бута. Ол гына биран биге баягы тигер турар тосурхага комайогын онно каппак суак бу республика энтузиасттарын көмөтүннен Ордук чөпчуланы те Варвара Тихановна Берие тос истеннәңнәрен бәһәтче көмәтүннән оны бәйбит нәһилек бер җонын сыралах үләтеннән көн сирин көрдә. Этинне кырҗык эдер җоннар булырын колобра сыбай балабыт оглар алгаһыны онна саңа гыл быһытынан сүрәктәнине илбеттара сүрдә гочугай церемония булбыта. Билеген моғол орха сотуру ахыллыга жисаныбын осанан беги музей бит паспорданан чөмчөйөн барыта ахыллы тигер үрүләхтег ахыллыга жиһаныбын хүрдәк улахан кең комплекс болан эрер. Ольга Николаевна яқылығандық мақтана бұд, күнді күрәчілі бітігері әйге әйеқаме ұлығандық мақтана бұд, нарын талақтақ, таңылайдағы далбар чабачақтағы, жаралас чабырқақтақ, тағылыр қонулақтарды тамылғаннақ, тааттық жаралық тебла тыын күн сірін көрбір үтуекін дойды тұттан чөркөқтін бұға эфирдері, бұға қолбанулары манан түміктүйбіт. Күн бәға әңгеттен сағалан күн бачатығар дері, қуыратынан, тааттанан ұлыған қаманды үлеләбі жоңғы барғытығар Александр Вика әйеқа үгірі болуқтын, онытан манны күрді көміз жоммутугар. Ғылжыттар бұтығар, бір датылы бұға гыммаққа, ой дебекке, кәрен бейге бұға филдер бітігер, қолбас бұқытугар мақтана бұд. Мақтал. Онан жа күнді күрәтшілер, манан бейге бұға фил бітен түміктүй бүд, әйеқа үті сайыны бағыра бұд, онна бары жоллақ болын, кәлән ехер өрің тұнақ ұғықтарынан. Өссі филге көрсіқ қадері.
Sıtta